Emajala amabili lasebenza etikweni tekthutha lapha ebus rank kaManzini emakhumbini la eNgwane Park namhla bekagqoke impahla etesikolo ababonakala ukuthi babafunzi impela bathi lokho bakwendela ukuthi ukukhuthaza abantu abesikole njengoba bangema clients abo la gibela wona emakhumbi sitokisena ke lamajala amabili labe kabonakala ukuthi wonke umuntu uyabajabulela kubabona bayibekile ngendaba yabo bathini sanibona mfowethu ngiyaphila ngiyathi ngigibele ikhumbi lapha ngikhanza abantu abesikole abashayela umshayeli ikhumbi lomnyawolela ningangichaza ukuthi namuhla kuye ngani nigcoke kanje namhla sigqokise kanjena nje ngokuthi back to school sinabomshana ukuthi babelele ngaphambi kwempilo esikolweni ya abantu bakhombakalise ukuthi vele sama kwafaka imandla kusababili esikolweni bafundi manje emetha abakathukini ababona umdriver wakho nawe lapha nigcoke uniform nishayela bajabule kakhulu kunake kuyabakhuthaza kakhulu bajabule kakhulu so nisebenze mhlawumbe kuvuleti ikolwa injani ibhizi ibhizi cishe ingqonyana namhla kufanani kasajabula nasinalombuya kwabo kwalabamfana ngoba vele nje bekude hayi basite kakhulu ya icishe kuyaphitha itele alright no siyabakula abantwana nabo bakhusathekile mfethu nabanibona nigcoke uniform namuhla niphethe ama exercise njengoba ubona nje mnakethu bajabule bafile injabulo wama besikole ngoba ngiyangabo bahlala lapho mbibakase ngiyabona endaba bajabule cela kushutha umbiko netithombe nguThabo Mloyi amanzini ebus rank